Yesterday, Muktana Center Chakine, Center Chalaga, Taurudamena, Muktan Airport, Parang San Emele, have checked I or Kanda, Lichayman, Kalaga, Natraga, Kanuma, Satramada, Akoyi, Warapadonaga, Taugiva do Ugiba, and it's Chairaga Taugre, Adu Kanagare, Adu Tawi, Colomna Langi, Nangari, Sangari Mayamdo, Tabada Numaitihaba. Re Adu Utoropa, Fotozo, Pamalakanda. Sidagi Fazane round table conference of Taurmakati Kidang Ikai Kunabi to lay the Nako. Hajeri Passing as I could a panning Bedugi. I could a Muda Ikai Pirapoto, say Manipurgi, Hanagi Chief Minister, Iran Kaling the Prime Minister, Nongo never pungi the Iran Matanga. Adu Tashing Badi, Chief Minister Birin the Ikai, Piba Natragamanda, Uninda Bagi of Kuki Bedegi, PMOD Natraga Amichana, Kuki around Batagudi, wherever the Yaba. Adu Manipur Miam the Ikai Piban Haba. No deski state singi mamang da kodi ikai be pibeneba akoi ikai phiru khumunatro lebaki dukkan ramatam da lebaki oiba makok tuga akoi lamdam sigi lebaki luching baduga unaba phanganda bai bisu ikai ngai natro manipur miyam se kesu nate na khanman natra ba aduna adugum bagi kanoma da leiba adugum bai koi kaino ne aduga haujiti ngo kwai chati ba se BJP da huji magi machache all India gi oina Manipur does a Sugumba Makotor Katra having a ching of Layaba. All in the other coming to Wimoy. Moine Hek Yadabi as the bulldozer to him. Yadragadi Kanagrat Hazani. Even governor office if founder sometimes questionable or renewable. Governor is governor becoming the chief agent of the ruling party Hagal Amne India. See Hangal of national divide or Avaneba. According to see high Haidana, Akoi Kanoto governor office to undermine to be one at the but it has become a national agenda. Natra, Adu Taragadi Akoi Manipur, the Su Adukum Bugi Podam Kak, Lakani Haibagi, Kainota the Mogi missing office bearer saying in spite of Masagi failure after failure after failure, Lambosa, Sarka de Moishimnik and Hagel Ava. I know Huzik economy in a high Rukain Hantargadi. 100 ki ekoi 25 26 ki budget 26 27 ki budget se estimate to moin piri se somewhere around 30,000 ne ba 30,000 crore ne ba 30,000 crore se da deficit tari se koi actual revenue received to the around 28,000 khara khakta ne ba adana gave ama 1,200 crore ma takta leiri bane ba samna haire ba tham the crore chame ma takta puthari ba sidai yengo Bihar to we model ki type da 350 crores ekoi budget hakne haire already 1,200 crore putha lay. Are koi capital koi paisa na state ki utilize to koi chahi magi dose 11,000 crore ni tolo ne pension ne interest pi ga dose. Siu bagi thaks lay da political interest na ngai political kairo heta re bagi interest na adu gum bagi kaim te yeng de submit loan je kaim ta madu ki khana to na ba da only board fangal were haidana. Akoi budget to get the mind to real mark the one hire. Aduna Adugi do not to Lurakanda Husi, Lekai the Kendra Kenda Kudimakta the mind to Reba. Adu Tasing Badi Madu corruption to Unatro. Aduna Adu Torkumatam the day Akoi Article 14 Madu Maduda right to equality of Akogi Karihani government ki schemes kumbase masigi phangbo matamda akogi mayam je chap manaba chaktung do phangalu haiba akogi Article 14 the piriba constitutional provision do madu violate to the bra haidu dekho su amu yeng bata bane ba only for ngasai ruling party the to mi sing don le sema kana mo der pini harega di aduri only for election specific natra adu hujik tauri bane ba irang congress da adu mu toksel in heba Bihar model West Bengal model la koi chidom pusala khreba aduna level of ngasai electoral politics se karai da koi degrade to grai se koi Isana dum khanlu yara baneba ari mathakta senjao paiba singsina hauji ji kendra da haurmani kendra khodi mokta noi haurangani ana aba thi thing ne leka ende kana nari regi leka ende kana kano mapan chatore leka ende kana mingchen ba phangda leire kata ade paisana poraga pirino kara ade torega mi naraga mi khanga ningda bu su moi hochen na mi myam changa barina ana badagi imung du ki dignity du moi thugai da bra respect or to the branch khang na te heba aduna tauroi da thabak su only for electioneering gi damakta hojiti kai no resource khang da andana election mamang da lupa crore tara kun expenditure to rakanda mana hin kara kada leader rakanda kari foba to dori heba hen dum phata ba system ama da rotten system ama da akoi changjala pa natra adu da khoina
adugumba पैसा पुथोपंग mayang mateng pang ming amdana kendra gi thabak tore na adugi assessment na manada mod reading amadan lagta ragadi then we are going the wrong direction okay sir adune have a ko aduna adugumba culture duda adugumba culture duda hena khwaidagi kumang chawso liba khwaidagi corrupt oiba power mongering da entire judiciary phaba mokhoi khutta lesalaba adugumba BJP government heba ana manipur da tarko matam da question leak oibadu hai singraba BJP ke general secretary amna Rahul Gandhi ni injala to rangani hairi mi yes no adu ko magi thakte leba moi ki political kanu duna su kamain to duna political platform sida kamain to duna moina ngasi di mai pakle no have questionable oi re haba aduna samna harabada sengna harabada handa 2027 ki election je only one liner ne manipur sida ekoi three nation theory dongna maduda kano toba ekoi party manipur se matup ahum thokke haibada go ahead haraba party amusu mag party chaminari ba NDA aduga manipur kangadoba party singa apunba adugi straight fight ne sida parjana lepi gadam 2027 da okay especially ekoi gi adugumba impartial in like to ba khoi gi keno haitare speaker gi wafam se masi se khoi gi party ki electoral prospect oina mani yeng ba apna te haira kan hujik lai di ba khoi gi grievances mayam si sigi tumina lai be sidai da lai dui mahut pudi kari ko makhara khoi se reflect to buna phai matam che thengmal e kaina khalaga haira ibra atakanda kari na trigger to rakanda sigi statement che manga tholak pona hujikti isam chamba misa amana he is the speaker of Manipur Legislative Assembly aitare adunani akoina masigi haiba posi magi dissatisfaction within section of the party oiduri bra natakana kari karam bab on personal interest oiduri masi kamaina ozagi meeting ubioza any okay viewers pro khumjari surbala ngarangi statement du ma moina ngangi bu maroina speaker na ngangi bu du ma khangbra natraka khangdabra dei khangjadre khangna ngangira khangdana ngangira but it is a complete reflection of complete failure of governance aduga moi manungda party manungda internal brief ama laire haibasi ngarangi my statement na expose to bune adubu koi surbala yeng matamda BJP 20 se hek lak matamda di day 1 dagi hauna hairiba haziki internal party brief se edum chawna le matam mamada CM Biren ex CM Biren oingai matamda haujiki CM sina sigi lengak sibu Sekmai lanbiya da lengak haibasi viral oigibani adu yam categorically man madu thamgi badu moi manungi internal fighting du mapan tholakpani adu haujiki timing sida ngang basidi aduna adu di chumdegi rhetorical statement ni vice versa hai tare ko somna kandu onthong na rakanda amuk leibagi wana don thoidong na sudai sidai koigi henna masidai se koina han already existing oraba internal rift tu ma thoe adubu ngarang amakak adudai koina henna khumang chawsul lakpadi it's a reflection of the complete failure of governance governance leitre and haiba chamana rabani maramdi fully government ki machinery apply to ngamdre aduga government si fazana fully chingtam animakta function to ngamdre haibagi surrendering statement ngarang gido aduma khangbra natraga khangdabra du koi khangdre adumadi it's up to his wisdom adubu aikoina generally umatam dedi hasiki state of affairs di Manipur gi May 3rd 2023 de gi almost aikoigi aikoigi lengak leibisi gi moi makuta gi dichat khre na koi dum lobu yare maram di May 3rd incident to a May 4th ki nungdam waram pung manga dagi di article 355 lay natraga leite haibisi gi marai sing asi faude clarification ama piba ngamdrabani adubu laibak phabadi national media housing da nungdang gi pung 3 katarak padwaida maruiba India gi national premier television media house mayam da Manipur da article 355 invoke tawre high grabane aduna adugi paudu model aibadu UNIPDI digi soina lakpo oidoine en khanje aduna takpadi adubu hairiba haziki 355 se leibina maram oidana immediately security advisor to CMC hosi fagul leiribane adu koina hangtara gadi government da koi dum hangla hisi ba khumbanga moi aduna akoi
manipur gi hojik leiriba ekoi government ase ekoi gi inau kisor chan na haibado puppet ne haibase ekoi na high life ekoi ngasidegi hena kisu hainingai leite aduna tawgadaba government ki administrative function singsi fazana full fledgedly moi tawungamde only ngarang ekoi gi speaker ekoi gi saitebert na harido adugi state of affairs to gi confirmatory statement ne ko ne lobusu ya hai ko aduna aina sidai sida ngarangi magi statement du kasu almost adugi state of affairs to the day one day dum ko sidum May 30 gi dum leira la abane ko aduna housik laibu wahang di karino hai matamda makhoi sina asigi ngarang ngangi ba sai ba tawriba mayam si moi sina ngangi ba sai ba sina sigi political fallout chi kari oiba yadage yarodage haibasigi wahang amadi hange habako ado ai wakhanda hairiba mioi sing aduna moigi oiba final ultimate decision lobu ganduba mi amte yaude ni khanje aduna chumnegi rhetorical statement nama hana ngangi badugi mayokta power sharing da moi yahol lakta ba adagi khanna ne bakta baton pirak ta phangakta ba adagi lenga ki MLA ne hairaga moi se exclude torpa hanegi group amadu da yauruba dawna leiba dawna su tawba adubu certificate gi matang da di anova chapter amadi mu oidori bine aduna party manungi internal dispute che triangular oina leira bra haibegi one thok amadi lae aduna sigumba leibase hujiti ekoi gi di important oide maramdi leiba ki oiba issue sing da moi se completely fail oigarba koi gi sigi government hai tare ko aduna adugi part amana traga mi amana ngang pa matamda suppose ekoi su ekoi ultimate decision am lawgi 2000 ekoi officially hoji BJP digi tholakta na ekoi tholapa ngamgrisina haijari ba ko adubu tholaba matungda ekoi na ngang ba sakpa tawbuda mi na ekoi de kitang thaje gani leba ki khanba adugumba wakhalo namda ma se smile tawrapani haibase madugi step ama koi ultimate step ama lobum change ko adugi decision maktu di udri aduna hojikti akoi sigi government se ngasai haibi ba puppet government haibe se chumne gi center na kaimta importance pi da ba sum thamde ade khinde ade haibe gi ni koi gi chief minister ahum leibe ko bone koi manipur da leiri ba se du constitutionally madu valid oide bani na only koi deputy CM ani targa CM ama targa leibe gi wa khaktani ko aduna samna hairabada kaimta ngamdara ba hiram khudimukta fail oiraba mitmang da khulai pai bana mi hat pa matam da tanabada Delhi da mo sar koi bu tanagadra mang de khulai pai ga chelaga leire ne kamai toksige na hangba adung government ne haitare ko aduna sigi government sidagi ngang thorak pa sak thorak pa manungi obe pot gi thorak pa sida prajana kishu maduda taning ngam du manden khalle maduda kishu interest lem du manden khalle adu sorupudi noi punjalaga noi tawya ba thabak matam tha manga taruk tari mu leiri sida kai tawya yage du tawbiu mang da tariba bayam maroi ba issue hariba koi highway blockade huji phaw koi leiri bani masida adagi amu ngarang nahan ekoi gi lelon wifi gi mi taruk tamthina hat ki badugi langla langjin puthoko ngamde incident ama issue ama adumai sum overlap tawrakanda issue khudimak lotion darakanda madugi chatna biduna ngasi ekoi pokhai rakpani ekoi manipur se adu munna khangbiyo hojik ngarang nahan ekoi separate administration demand to political party ma cookie sing the form to na haibedo adu da KPA du modi yaude na haire modi yaude atu da amu harau biganu modi yaude haire kan da moi amu makha kai tarakem da tu separate territorial koi union territorium demand to bugi koi political demand de koi madu handok pa leite madu amohan na koi reiterate tawri koi tongan ba cookie sing union territorium PO haido aduna yam light on khanbi gano ko ai ngasi su haijari basini koi ruling class ta lebiri ba especially BJP amasu BJP chairman hari ba manipur da operate tawriba national amasung regional party sing munna gyan tabiyo maram di Kashmir da tawga thabak to manipur di tawbi yar ngasi sai haijiri sini manipur da tawra kadi madu di aikoi gi ikheng thakta aikoi gi e mathakta madu tawbu oina thokani aduna manipur manung da huji de facto aikoi gi separate administration si leibadawna leirabani aduga magi tawriba demand tawriba union territory gi demand tawriba sing si da handokpa natraga madu yade hena flatly madu yade haidana
कोई पुल्ल कांदा खनमिन बसु नते तोंगान तोंगान कुकी अमु उनै नागा अमु उनै मैते अमु उनै अदुग मैते गी मतंग लागना कोई सिदे लोरे कुकी गी लागना मिजोराम गी चीफ मिनिस्टर अदु मोय अमु पुल्ल कांदा अमु लैगिनी अदुग नागा गी लागना नागालैंड गी सीएम यावना अमु नागा गी वाफम न खनने गी सेंटर तौरिसे अद सेंटर न तौरिबा पॉलिसी सिदी ओनथोप पॉलिसी मा कोई अखोगी लमदम सिगी म्याम से मोइना कसुक लेतना खनबा अदुगा अखोगी पॉलिटिकल एस्पिरेशन अमा चाही लिसांग सिना चाही लिसिंग अनी की अईबा पुवारी लेरगा लाखलिबा अखोगी अदुगुंबा पॉलिटिकल म्याम की एस्पिरेशन से सेंटर ना मदु ngasi फाउडो रेस्पेक्ट तौदे और नॉट तौदे नमथर कांदा इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट मणिपुर सरुप मतुप मतुप थोकना कायरे फाउदा मोगी कइमता मोगी ओबा राचुंबा लेते हाइबसे यामना अखोगी मयेक सेंगलबा वाफम ने दुना अखोने सिदैसिदा उगदबसे मणिपुर लेत्रगदि इंडिया सु लेरोय अदुगी वाफम दो अखोगी लुचिंगबा सिंगना कोई खनबिबम थोई मणिपुर हाइबसे फरकान इंडिया फगदबुनी अदु नत्रगदि इंडिया दी यूनियन ऑफ स्टेट्स ने अखोदी नेशन सु नते यूनियन स्टेट्स सिदा अमु मणिपुर सिदा तोंगानबा कैटेगरी अमदा लाखिबने इंडिया मनुंग दको अदुना सिदैसिदा सिबाउदा ज्ञान तादरगदि अखोइसु खंगद्रे अदुगा पार्टी की इन फाइटिंग ना हौजी हौजी ओरिबा स्टेट ऑफ अफेयर्स सिदा मसिदा साइडलाइन तौरगा मदुदा अमुक ड्रैग तौरकांदा इशू अदुदा पुसलकांदा प्रजा से फागीदौना खनगनो नोइना हेक तौरबा खुदेंगी इट विल बिकम ओनली ए कोई लीलादो कुमा येंगदो गायरे नोइ लीलादो कोइ येंगने अदुगा कोइदी मुदा इंटरेस्ट लेते धर्मा अमु ngahak nungai टीवी ऑन तौर येंगबदो अदुमा येंगदो गायरे हाइ वाफमजि थमजिने ओके जा ओजा के मोट फजना फोंदोक पिरे हौजिक से मणिपुर मियाम प्रजा मियाम सेना इश्यूज मयाम लोशन हनिंगी इश्यूज मयाम सोल्व तौगदबा मांगदा मयाम तारग लेरी ओजान जो थंबी की लाइवन बाइफे की कई गे दुगा ngasi maki paper दुसु नेशनल हाईवे 202 दा अखोगी नागा पैसेंजर सिंग पोचे मयाम पुरगा लापदा कुकी सिंगथरगा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग लेप काना येंगा कायम तौबा ngамदना लेबेगी अचौबा हेडलाइन ओना ngasi की लोकल न्यूज़पेपर दा लामाई मामांग दा कोई पांग यावरी हाइतारे अने सिगुम इश्यूज मयाम अदुगा गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव ओइदबा रिस्पांस मयाम अनि सुबा आइगी राउंड मसी नैनजन बि तांजादो लाके अदु आई ओजामनाव तो लपन बि गिदोजा सी की मतंग अचौबा क्वेश्चन अदुम हंगरा कोइ से लै अदुना मसिदै सिदा 355 लेमदना अकोइ सेंट्रल गवर्नमेंट ना अकोइ गिसे दुम कुथिंगिलागा येंगबे ऑब्लिगेशन हम सुदुम लैबा अदुना मरम ओरकान मसिदा गवर्नेंस से फैसिलिटेट तौरिदा नत्रगा अकोइ एडमिनिस्ट्रेशन दसिना चैलेंजेस हम ओहलब्रा हाइबेगी पोसिम चाउन हंगे दुक मरक सिदा अकोइ ममांगी ngarang han gi si phong ki kanogi sida su phong do ki bai se su kanu su yaw ki mi 371 gi su oza matang sida su dum sina su maram mo hen bani haibagi akoi gi hill area gi committee ma sema kanda governor gi grant pi bai matang gi su adum lei hai tare tuna 355 swai gi samaroi na sila akanda hojik lei ra kanda ma sida central government aduga state government ani sigi coordination sine strengthen to holibra hai da hai roga na adagi center de gi akoi gi no state subject ne hai ra ga ida line thadora kum to ba hai tare swai de kai kamai tham bi ninga सरबला हजिकी कोई मणिपुर की इशू से सेंटर ना हौबो मतमदा यम लाइटली लौरुबैने है यम लाइटली लौगी मरमदी मोइगी मतमदो लाकपा नॉर्थ ईस्ट की कोई कोऑर्डिनेटर ओइखिबा संबित पात्रा लाकान प्रेस करी हायरमगे हाइबसे आइबुदि हायररोय मान ngang-thokpa wafam दुदे कोइना दुम खांगे इशू सी मोय याम थुम लोशन ngамni हाइबेगी वाखन नमा मोइदा चेलु हेबको तसेंग बदी मोइना खलम बदुगा मदुगा लाइबा मैग्नीट्यूड जेगा मोइना खलम मिदुगी मोइगी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन दा हसिगी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी खुमांग चौक्शन गी बनेबा अदाइनो जी हंगनिंग से बीजेपी एस ए पार्टी नत्रगा बीजेपी एनडीए लाइंगाक से मागी मचत मतौ जी कमाइन तौगे हेबा अखोय उंतंग मुन्ना येंगसेबा इंडिया की ऑल इंडिया पान इंडिया की कोई पिक्चर से देश बीजेपी है वो गवर्नमेंट मांगा लुचिंगी बे एनडीए गवर्नमेंट सी की मोई की ओइबा पॉलिटिकल मोटिव सी नत्रगा मोई की पॉलिटिकल कनोसी टारगेट ची कई न होबा स्टेट खुदी मक से हाईली सेंट्रलाइज फॉर्मेट अमद थम मने हेबा से मणिपुर दा आर्टिकल 355 लेते हाइबसी लेते हाइबसी की सरकार से न खुमंग मोय अदुना मणिपुर दा हजिकी अखोगी बीजेपी न पामे बसे लेबा खुदिमक्ता स्टेट खुदिमक्ता बीजेपी की मोगी पॉलिसी मोगी मीटिंग सिदी तसेंगबदी इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर सिमक डिमिनिश तोननबा हंदा बहोनबा दुगुंबा मोगी पॉलिसी प्रोग्राम नेबा मोगी वन नेशन अखोगी वन रिलीजन हाइबा मोगी कॉन्सेप्ट से
si taseng badi khar le re kadi India da yaw de secularism se amen to si ka har pusu yai ko aku di khangdre ko moi wakhalon se adubu taseng badi kan main to ke highly centralized oiman bana ai koi da moi adugi aki basi lei haba he yaraga na phaba yadraga di tawrge ka haiba aduba party am o heba yengo akoi Kashmir se example am ta lau se haba ko PDP du moi ga pulaga chalamdra yes PDP moi chalame ade matam amada na mu akoi Farooq Abdullah hoi moi se mu national conference mu pulame adu hai de sing je pulla matam se dei sida BJP gi khumang chausen moi grief to di moi ngam ge ba adu nga matam gi moi ngam gre adu yarak ta ba kan de moi manung de kari plan tau ge ha bi di khango 370 lokthokre adu ga nungdang tumming ge da Kashmir tumming ge da Kashmir ani thoga degenerate tawri ne ba Kashmir have state to my full-fledged state to the degenerate Torga Union Territory of Ladakh, Jammu and Kashmir Union Territory, any talkery never. Sigi Wakanda Laiba Adugumba BJP Nehabako. Aduna Hausiti Kamaitore centralized Oiba, Adegimori Central Langa Tawi Adu Tawi Hibase, Sigi Mami se Chumnegi sloganeering vocal Uba Nateheva. Surbala Masina Kaide Masigi implications se koi and masigi implications se kari ubo fange hai matam da Manipur se example am ita laura seva Manipur ki economy se da Manipur ki saruk se cha da 10% khatne ba 90% am center na koi se tha ba aduna actual ekoi ki total revenue receipt fangi se leibak se ki fangi se Manipur ki state ki ona 28800 kumbal haba out of this Sirigi Manipur Mathandagi tax non tax 2800 Muktaneva and a percentage of young matam that the revenue shares 10% Kataneva. The Kanai the Girum don't lepse Dori by Koisi. And a center Sigi positions expand on the revenue receipts Hanganaba, revenue share Hanganaba Karikaris program Kaikadadi Kaitogeva. Aduna Paisadi Thadar Pagi Chang City Magi volume to this hangalakani. Whereas I could share the actual share state Sigi, Marondum lecture of Makon lepson of a share to give Madugi expansion, give provision during a sif out the Koi Kanaba policy to reflect of Virapraba. Other chin the Lauraga Koi Irundum lecture at the Hibanateheba. I could give Kong Kuchi Lepangam Zanabaki, the Mokta Kaya Chengsi, a quick Karamine Hengataki Hibasiki policy program to reflect or Kodumatra. Yes. Adu Taragadi Equina Irundum lecture, I don't have a revenue share somewhere around 50%, 60% or Taragadi. I coisu Karigumba, I could political interest ama Centerga Kayumba Scafala Manatraga interest of opinion to Lakomatam Dadi Kenrakomatam Dadi Maduda I could over position to Lowungam Zedeheba. I don't poke down to Heba. Yasirigi Muktana Center Chakina, Center Chalaga, Taurudamena, Muktan Airport, Parang, San Emelam, check it, I or Kanda, Lichayman, Kalaga, Natraga, Kanuma, Satramada. Akoi warak pa daw naga tawgi pa daw koi ugi heba ade chairaga tawgre adu khana gare adu tawi kolom na langi ngangna ri basangna ri mayam do tabada nungai te heba ri adu uthora pa photo jo flap phamal lakanda sidagi phajane round table conference da gap tawr makati khidang ikai khonabi du leidena ko haijeri pa singa se ai koi na phaning bedugi I could more the Ikai Pirapoto, say Manipur gi Hanagi Chief Minister, Iran Kalinga the Prime Minister, no one never pungi the Iran Matanta. Adu Tasing Badi, Chief Minister Biren the Ikai, Piba Natragamanda, Uninda Bagafam, Cookie Kibedegi, PMOD Natraga Amichana, Cookie around Batabudi, wherever Yaba, Adu Manipur Miam the Ikai Piban Heba. No deski state singing among the Ikai Piban Heba. I could Ikai Pirukumunatro. Lebaki dukan ramatam da lebaki oiba makok tuga ekoi lamdam sigi lebaki luching baduga unaba phanganda bai bisu ikai ngai netro manipur miam se kashuna te na khan man natra ba aduna adugum bagi kanoma leiba adugum bai koi kaino ne aduga haujiti ngo kwai chati ba se BJP da huji magi machache all India gi oina manipur do se sigumba ma koi torkadra habi gi chingna bam leiba all India de kamain to wi moy Moine hek yadabi as bulldoze to him. Yadragadi Kanagna Thazani. Even governor office if out sometimes questionable or never. Governor is governor becoming the chief agent of the ruling party Hagal Amne India. See Hangal of national divide or Avaneba. According see high Haidana, Akoi Kanoto governor office to the mind to be one at the Heba.
but it has become a national agenda natra adu taragadi akhoi manipur dasu adu gumbugi poram khak lakani haibagi kaino hata di moigi missing office bearer sengna in spite of masagi failure after failure le musada sarkar de moi simni kan haigal aya aina hojik economy da ina hairu kaino han taragadi handak ki akhoi 25-26 ki budget 26-27 ki budget se estimate to moi piri se somewhere around 30,000 ne ba 30,000 crore ne ba 30,000 crore se da deficit tari se akhoi actual revenue received to the around 28,000 khara khakta ne ba adana gave ama 1,200 crore mathak ta leiri bane ba samna haire ba tham the crore chame mathak ta puthari ba sidai yengo Bihar to we model ki type da 350 crores akhoi budget hapne haire already 1,200 crore putha leiri ari akhoi ki capital akhoi ki paisa oina state ki utilize tawda koi chahi ma ge dawse 11,000 crore ni tolop ne pension ne interest pi ge dawse sium bagi thak se leing da political interest na ngai political kai ro hata re boy ge interest na adu gum bagi kai ta yeng de da summit loan je da kai ta madu gi khana taw na ba dawdana only board fangal loire haidana akoi budget ge admai tori an mak taw ne haire aduna adu gi du na tul loire kan da huji lekai da kendra khudi mak ta admai taw re ba adu taseng badi madu corruption taw natro aduna adu torku matam dadi ai koi di article 14 da koi gi madu da right to equality of koi gi kari hani government ki schemes kum se masigi phangbo matam da koi gi mayam je chap mana ba chaktung do phangalu hai ba koi gi article 14 the period constitutional provision do madu violate to the bra haidu dekho su amu yeng bata bane ba only for ngasai gi ruling party da to mi sing don le sema kan mo der pi ni hare gadi adu di only for election specific natra adu hujik tawri bane ba irang kan gresi da adu mu toksel in he ba Bihar model West Bengal model la koi sidom pusala khare ba aduna level of ngasai gi electoral politics se karai da koi degrade to gre hai se koi isana dum khan le yara bane ba gari ma thakta senjao paiba singsina hauji ji kendra da hawrmani kendra khodi mota noi hawrngani ana aba thi ne leka end kana nari regi leka end kana kano mapan chatore leka end kana mingchen ba phangda ba leire kata ai paisa na pora ga piri no kara ai tore ga mi nara ga mi khanga ning da bu su moi hochen na mi myam changa bani na ana ba da gi imung du gi dignity du moi thugai da bra respect to the branch khang na te heba aduna tawroi da thabak su only for electioneering gi damakta hojiti kai no resource khang da andana election mamang da lupa crore tara kun expenditure tawra kan mana hing kara kan leader ora kan kari phaba to dori ge ba hen dum phata ba system ama da rotten system ama da akoi changjala pa natra adu da khoina adu gumba paisa puthopang ama mayang mateng pang mi ngam dana kendra gi thabak tawri na adu gi assessment na mana da mod reading ama dan lakta ragadi then we are going in the wrong direction okay sir adu ne have ko aduna adu gumba gi culture du da hen na khwai gi khumang chawso liba khwai gi corrupt oiba power mongering da entire judiciary phaba mokhoi khutta lesala ba adu BJP government ne ba ana manipur da tarko matan da question leak koi badu hai singraba BJP ge general secretary amna Rahul Gandhi ni injala to orangani hairi mi yes no adu ko magi thakta leba moi gi political kano duna su kamain to duna political platform sida kamain to duna moina ngasi di mai pali no have questionable oire haba aduna samna harabada sengna harabada handa 2027 gi election je only one liner ne manipur sida ekoi three nation theory dongna maduda kano to ba ekoi gi party manipur se matup ahum thokke haibada go ahead haraba party amusu mag party chaminari ba NDA aduga manipur kanga ba party singa apun ba adugi straight fight ne sida parjana lepi gadam ne 2027 da okay sir okay oja thank you so much ai aroi baround ne tentak na ani gum da ten thambi we na request tau sige oja manau to na lak sige oja election gi matang da huji akoi gi oja johnson na su thamkhre aduga ngasai gi election ge dum 2027 sida by March or February chapchan tawgadra amachung tawga tawoidra haibase dum uncertainty ure adu huji election gi khoren masa painab di hore haitare mayam se aduna sidai da akoi gi
maru oina habde major political party national political party between Congress and BJP hai tare state da ko criticism report se adumak leinei ada handa ozan su thambi ki ba mapalom de insila to hon bani na CGP gi handa ki protest to the home minister masamak na su hai ki akoi gi opposition na leiba ruling pai haudraba Congress ma su ma ga chatmin na ba kambu sini insila ka to hon bani ada ki foreign gi funding to buni kai na mayam am pong to posul hai tare basi gum ba pos mayam am leinei aduna hojik laksaning chu ja politician hojik leiba political party regional political party ki emergence hai tare sige apam ba su dum mayam phongtok na ko matam aduga tongan ba leiba akoi gi achauba national political party amasu ani amasu akoi sida state do ji exist rakanda akoi gi part of the government hai tare si oiraga samai dai aduna kamaina ubi huja loina ma hai tare akoi gi puna apun ba as a whole political leadership si hojik leiba present situations da collectively ozai meeting da akoi drawback मैम पुथोक ना करे तो ना collectively fail हो रही है ना लोग भी आपरा कमाइन थम बिनेंगे अदुगा सीसे hope से हाई तारे where does the hope lies कमाइन थम बिनेंगे उसा अखोई की सर्वला अखोई की मियाम की immediate अखोई की mindset चे कनाई रे fix तो उधर के focus तो उधर के हाई तारे का दी अखोई की लम्दम से द immediate threat हो रही है कई कई नो threat से कई कई नो मणिपुर की अखोई चाही कया लिसांग से लाप अखोई सक्तम सिदे सिदा यैखाई थिंगाई पिरकदोरी पॉलिटिकल फोर्स से कनानो बीजेपी अमसुंग मा का चटमिनरिबा एनडीए सिनी मखोइना अखोई होजे अखोई कनोना अखोई किशोर चाना हाइबिरिदो आर्टिकल 3 सी अखोइना असेंबली दा अखोइना मणिपुर चटनबा यारोइना वारे फ्लोरसु पार्लियामेंट 2/3 ना मोय आदा पास तौगरगदी तेलंगाना फक्रिदुनी आंध्र प्रदेश तगी अदो मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली दा तेलंगाना के असेंबली ने यारो ये न वारे ब्लो लो फक्खेबा अदुना अखो यूसीएम ना अखोना 2015 दा आर्टिकल 371 सी दा प्रोविजन नमा हापसी आर्टिकल 3 सी करिगुंबा मणिपुर की केस ता इन्वोक तौने हायर तारगदी स्टेट रेटिफिकेशन हाइदना असेंबली की आयाब याउद्रदी यारो हाइबे से आर्टिकल 3 इन्वोक तो यारो हाइबे वारे से कोई मणिपुर पीपल कोई पीपल्स कन्वेंशन लौगरबनेबा अदुगुंबा चिंगनबा लेबा मदुदा तौरोय हाइबा हाइनिंगाई मदुगी तौरोय हाइनिंगाई लेटरबा पार्टी से बीजेपी नेबा अदुना नेबा यांगई जहंदकी बीजेपी पे पार्टी से यंगबियोबा हंदक सात्र नहा मयामना अराउंड 2 मिलियंस हाइतारे को लाख कुन मुक्की मराई बक्सी हंजन हंजन 2024 दा अमु लीक होरे 26 दा अमु ओरे अदुदा मी कुनगी मतक हंदकती सुसाइड तौरगा सीग्रे नीट एस्पिरेंट अमना वारी बसे हाइफेट मोगी लेबर से क्या पैसा चंगी लेबर चंगी मोगी पूरा कहीं हाइतारे को लाइब मराई बक से फ्यूचर से पूरा कायरब सेटर तौदना डेस्परेट स्टेप लौदना सुसाइड तौग्रबने हैबको अदुगी वाफम दु कहीं तक कांथोकांदा मदुगी सुसाइड तौग्रिबा सात्र सिंदुगी इमुंग मनुनो थेंगनाउरिबा खुदोंग चादबा माग मानबा मयाम अमा हार्ट थमोई से कायदना तौरिबा मयाम दु खनदबिदा अखोई लेबाक से देसिदा अखोई की डेमोक्रेसी से कयामुक फिबम सुगेबु लेराई से कयामुक फत्रगे हैबु मागे खुने खाइतारे को गोडी मीडिया ना अर्नब गोस्वामी खंगबिरमगनी रिपब्लिक की अदुगा नविका कुमार ना कोई की टाइम्स नाउ गे अदु अर्नब गोस्वामी हैब नुपासी की डिग्निटी सी नत्रक मागे एज ए जर्नलिस्ट अमा कोई की prominent journalist ने इंडिया की है अंगांग सिंग सेंग न genuinely हौरिब इहौदु regime change की ने ना connect तो रहे हैं अदुन मागे Facebook page व directly चंगा रिपब्लिक की तो दा सिकी theory से नंगों की कनान इंजल का नंगना सिकी theory से ला इनो है तो नंगों question तो बुध आई ओई गए बा आई directly ई की बने मंगों दा असुक फाइनल में undermine तो रही अंगांग सिंग जिना हराउ दना मोइना गमजरे न जगोई साब दो दी now it becomes a national issue उठली है बा कई दोगे हराउ रोजी जगोई साब दो नत्रो अंगांग आक्तन नत्रो यूथ आक्तन नत्र है बा चाही कुनगा माथोई कुनितोई कुलुम दो अदुंग बगी एस्पिरेंट में हमने हराउ जबनी कद अदु सु मु सेंट्रल फंडिंग कनो कोई ओवरसीज की फंडिंग तो वी खोले ना अदुबो की थाक इंडिया की डेमोक्रेसी ने कोई इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री ने को मा की प्रैक्टिस से सिरिज पावर फंगने की दमक त सिजिन नरिबा सिंगसिदी डेमोक्रेसी दा कोई बियर अम्बेडकर ना लिंकन सेमम बड कॉन्स्टिट्यूशन दुगी वांग विद अनकॉन्स्टिट्यूशनल ngakten है होजिक सुप्रीम कोर्ट सिमक कोई जुडिशियरी सिमक कोई बीजेपी ने पाई करे ईडी लेरे सीबीआई सीआईडी एनआईए
Noin Tazalakanda, Kihalakanda, Kangalakanda, Magi political objective to Pangnava Honaba the parties a quite a Kumang Chausan ba, Handiki later stage of political spheres, it is a quite a Masida, indulged of the party city, NDA government in Ava. Aduna, Samna Harabada, Sengna Harabada, immediate threat of Manipurgi. Manipurgi very existence, immediate threat of NDA. Aduna, even regional forcing, regional parties in conspire to Bangamdri, one force in a Sagapangam de Haragasu, Haying, Laibaki, Lemner Pumatam de regional su, Aduga non NDA party Punama, Amat the platform, the Lepipam Toy and a Kalava. Aduna Kona Tamsin Isigo. Adana Maram de Eko straight away head on the high river force, a Matiba Piholder Gadi, Manipur degenerate Tauneva. Adana Article 3 say Manipur Assembly ki darka like have a ko. Zai 2/3 majority to Fangragadi Parliament, the moon low ragadi, Sigi Pivum say Dum Taugini, Aduna Namdredana, Boat House from Zillagadum, Namna low Gineva. Adukum Wagi Portama lay Aduna high river Wafam Sirezra, BJP ki over Central Union Government ki clear cut Magi statement say Magi what if later Manipur Kahelo Haiwani, Manipur Kahandragasu Manipur Manunda administration Ahum Regadi Kari Kana Riniku Manipur Levi. Okay, okay, Yam Pazano Zana Tambide